Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi, mwese abakurikiye Military Story TV. Uyu mwanya tugezemo ni umwanya w'amakuru arebana n'igihugu cya Congo n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 wakozanyijeho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC mu mirwano yamaze umwanya muto mu bice bya Bunagana, bya Kavumu na Bikenke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yabaye kuri iki cyumweru mu gace ka Bweza muri teritwari ya Rucuru, imara iminota irenga 30 kugeza muri 40. Iyi ntambara yaherukaga nanone kuba mu minsi ishize ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Bunagana uri hafi ya Uganda. Uyu mutwe ubu urabarizwa mu bice bya Cengerero n'imidugudu imwe yo mu duce twa Jomba na Busanza. Ni mu gihe ingabo za FARDC zirimo kugenzura ikiraro cya Rwankuba kinjira mu duce twafashwe na M23. Ariko kugeza ubu M23 ikaba ikomeje gusatira mu misozi iri mu nkengero z'umujyi wa Rucuru ndetse na Gicanga. Ni imirwano yabaye mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje gushinja u Rwanda ko ari rwo rwayiteye mu isura ya M23, ibintu rwo ruhakana. Ni ibintu byazamuye imvugo z'urwango zikomeje kwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bakomeje kwibasirwa mu burasirazuba bwa RDC. Ni ibirego byatumye guverinoma ya RDC ihagarika amasezerano yose yari ifitanye n'u Rwanda, aho harimo amasezerano yari yarasinywe mu bya gisirikare hagati y'imyaka ya 2006 na 2018. Havugwagamo amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2012 hagati ya Perezida Joseph Kabila na Perezida Paul Kagame. Yagenaga ubufatanye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo M23 na FDLR, kimwe n'uburyo bwo kugenzura umutekano ku mipaka. Harimo n'amasezerano 3 ajyanye n'ubucuruzi yasinywe muri 2021 hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. Biteganyijwe ko kuri uyu wa mbere ku tariki ya 20 i Nairobi muri Kenya habera inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere igomba kwemeza uburyo bwo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Congo zo gutsinsura imitwe yitwaje intwaro. Ni ingabo byitezwe ko zizoherezwa mu gihe cya vuba byihuse. U Rwanda rwemeje ko rwiteguye gutanga ingabo muri uwo mutwe wa gisirikare uhuriweho n'akarere, ariko DRC iza gutangaza ko itifuza ko zajyayo. Ikigaragara ni uko aya mezi yo muri uyu mwaka wa 2022 ashobora kuzaba mabi mu bihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC kizahora cyibuka mu gihe amakosa abanyepolitike n'abaturage bacyo bakomeje gukora, mu gihe yaba akomeje ntibayacikeho. Aho guhangana n'ibyo M23 isaba leta ya Congo byo kubaha uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda ndetse
no gushyira mu bikorwa amasezerano basinyanye mu w'ibihumbi 2013, leta ya Kongo mu nzego zose ikomeje gukora amakosa yo guhohotera abasivile ashobora gusiga FARDC itsinzwe uru rugamba. Mu buryo bwumvikana, ibikorwa byo guhiga abavuga ikinyarwanda hirya no hino muri DRC bashinjwa kuba abanzi b'igihugu biri guha imbaraga zidasanzwe M23, ku buryo mu minsi mike na bamwe mu basirikare bakuru muri FARDC bahoze mu mutwe wa CNDP bavuga ikinyarwanda bashobora kubuzwa amahoro feri ya mbere bagasanga umwanzi wa leta bakifatanya nawe. Kubera amakosa, abayobozi bamwe mu nzego za leta bari gushishikariza abaturage urwango ndetse n'iyicarubozo ko bakorera abavuga ikinyarwanda, kandi aba bavuga ikinyarwanda ni bamwe bavukamo bagize ingabo zahoze muri SNDP. Aho kumva no gushaka igisubizo cya burundu cy'ibyo M23 isaba, Perezida Felix Tshisekedi ari mu ba mbere batangiye kugaragaza ko atizeye bamwe mu basirikare bavuga ikinyarwanda, atangira no kubirukana mu gisirikare mu buryo budasobanutse. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2022, Perezida Tshisekedi yirukanye mu ngabo abasirikare 4 bashinjwa gukorana n'u Rwanda. Mu birukanwe harimo Liyetona Koloneli Kibibi Mutware, Majoro Sido Bizimungu alias Amerika, Majoro Aruna Boviki na Majoro Mundande Kitambara, bose bakoreraga mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ubwabyo kwirukana aba baofisiye byumvikanisha gutakaza imbaraga n'akamaro gakomeye bari bafitiye igisirikare cya Kongo. Mu mwaka yashyize abari mu gisirikare cya Kongo FARDC harimo abafite ipeti rya generali basaga 20, abakoloneli basaga 30, ba liyetona koloneli basaga 35, ba majoro basaga 50, mu gihe 300 n'abarenga bafite ipeti rya kapiteni. Ubwo abo mu mapeti yose asigaye ni benshi cyane, bivuga ko bari mu mubare munini ugize iki gisirikare cya Kongo. Abarwanya leta ya Kongo bakunze kwinubira ko abasirikare bakuru bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi bari mu gisirikare cya Kongo baruta kure bagenzi babo bo mu yandi moko atuye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Nyamara benshi mu bo muri ayo moko avuga ikinyarwanda bari mu bamaze igihe barwanira uburenganzira bwabo, ku buryo ubuhanga bwabo mu kurwana budashidikanywaho. Nibo bafashije AFDR ya Laurent Desire Kabila guhirika Mobutu Sese Seko. Nibo bahanganye na Kabila mukuru n'umuhungu we mu myaka y'1998 kugeza mu mwaka wa 2000, ubwo birukanwaga muri leta. Kugeza ubwo bashinze imitwe nka RCD Goma yayoborwaga na Jean Pierre Ondekane na SNDP yayoborwaga na Laurent Nkunda. Tshisekedi nyuma yo kujya ku butegetsi nawe ubwo
ubuhanga bwabo yagiye abubona. Urugero, muri Nyakanga 2022 Perezida Tshisekedi yazamuye mu ntera abasirikare 2 bo muri Kivu y'Amajyepfo, abaha ipeti rya generali. Abo ni Obed Rwabasira wagizwe umugaba mukuru w'ingabo ushinzwe ibikorwa bya gisirikare, na Pacifique Masunzu agirwa umuyobozi wa zone ya 2 ya gisirikare. Zone ya 2 ni nini mu gisirikare cya Kongo kuko gifite ubusanzwe zone 3 gusa. Iyo zone ya 2 irimo ingabo zikorera mu ntara za Kasai Orientali na Kasai Santarari, Lomami, Sankuru, Haute Lomami, Haute Katanga, Lualaba na Tanganyika. Biragoye kwemeza ko abo basirikare